ibibanza bifite view yose ikiyaga cya Kivu. Gisenyi komisiyoneri turahari ku bwanyu muri izi mpera z'umwaka. Uyu mwaka turimo tugiye kuyusoza neza tubereka ibintu byiza kandi ku giciro cyiza kiri standard. Ubuso tubazaniye bufite 550, turagurisha kuri miliyoni 55 z'amanyarwanda. Murabona ko imihanda iri gukorwa kandi uyu muhanda bagiye kuwukoramo kaburimbo. Murumva ko ibintu bimeze neza cyane. Gufata ubuso bukora ku muhanda, gufata ubuso bureba ku kiyaga cya Kivu na opportunity ku muntu uburamutse uguza aho hantu. Zone nziza y'imyubakire mu bukerarugendo ku buryo ushobora kuhashyira apartment cyangwa ikindi kintu cyakurura abantu baza bahagana. Muduhamagare kuri 078 387 kandi turabifuriza impera z'umwaka mwiza. Ibihe byiza, turabakunda cyane. Muduhamagare kuri za nimero zacu, muzana ayo mafaranga tubabwiye tubahereza ibibanza. Turabifite byinshi n'ibikora ku mazi.